da si se malo udebljala. Opet jedeš? Opet jedeš slatko? Zašto jedeš slatko? Jel te briga? Gledaj svoja posla, mislim... Pozdrav dragi moji, evo subota je i jutro je i budući da sam sama, napravila sam sve što sam trebala, odlučila sam s vama podijeliti nešto što me iznerviralo jučer ili prekjučer, nisam sigurna. I da zajedno u stvari vidimo koliko su se današnje vrijednosti promijenile, što je u stvari jako tužno. Jedan komentar na portalu jedne, to jest nije portalu, na kanalu jedne cure koju pratim. Mogli ste ga možda vidjeti, podijelila sam ga na svom Instagramu i onak ostala sam zgrožena. Jer još ponekad stvarno ne mogu vjerovati da ljudi razmišljaju na takav način i da je ljudima to stvarno toliko bitno. Onak, what the fuck? Komentar je bio tipa ovak. Šteta da ovako mlada i lijepa pa da budeš krupna. Halo? O čemu ti? Da li sad mlade osobe imaju ili nemaju pravo biti krupne? Da li starije osobe smiju biti krupne pa im niko to ne zamjeri? I gdje je ta dobna granica kod koje ti sad netko zamjeri jer ti imaš 4 kile viška ili ti ne zamjeri jer si starija osoba pa smiješ imati 4 kile viška? To mi sad stvarno nije jasno. Da li je to sad postalo toliko važno i bitno koliko mi kila imamo, kak mi izgledamo, kak smo obučeni, da znam da je, ali da li je to došlo do te mjere da je to bitnije od nekih drugih stvari? Mislim, danas kad krenemo samo od one priče koja se tiče onak klinaca u školi, gdje već jedni druge onak omalovažavaju, mjerkaju, pričaju ružno jedni od drugima. Ja se ne sjećam da je toga bilo kad smo mi bili u osnovnoj školi, ni u srednjoj čak. To su bile neke druge svađe. Totalno, danas klinci se valjda ni ne znaju posvađati zbog takvih stvari, ali baš onak ružno. Da li je sad nju više boljelo jer joj je neko rekao da je debela, ili ju više boli jer joj je neko rekao da ne poznaje pravopis i da li piše skupa? Što je sad tu bitnije? Da ona ima 2 kile 3 viška ili je neko htio povrijediti čisto na toj razini pa joj je rekao da je debela, ili to da ne zna pravopis? Nažalost, ali mislim da ova prva stvar koja se tiče fizičkog izgleda vodi u zadnje vrijeme. I zašto nas to uopće toliko brine? Jel bitnije da si debel, mršav ili zdrav? Ne kužim. Pitajte ljude koji su, ne znam, debeli i bolesni, da li bi rađe bili zdravi ili mršavi. Ali stvarno bolesni, ne sad imam upalu grla. Nego stvarno bolesna osoba koja je možda prekomjerne težine, pa pitajte nju da li bi sad rađe bila zdrava ili mršava. To mi je onak nevjerojatno. I otkud pravo nekome da uopće pita takva pitanja? Da li si ti sad smršavila ili si se udebljala? Joj, čini mi se da si se malo udebljala. Opet jedeš? Opet jedeš slatko? Zašto jedeš slatko? Jel te briga? Jel te me briga za moje 4 kile? Za njegove 4 kile? Za njezine 4 kile? Jel te stvarno briga? Mislim, žalosno je to da su ti komentari u najvećoj mjeri zlobni. Nisu uopće iz dobre namjere. Čak ponekad i bližnje osobe znaju biti onak
Nemaju takta i možda to nešto što je iz njihove zabrinutosti proizlazi i spada jako ružno. Jel tebe briga, bila to mama, tata, baka, koliko je neko slatkog pojela? Šta te briga? Jel to odrasla osoba? Ne tičete se. Gledaj svoja posla. Mislim, jesi pojela cijelu čokoladu? Pa jesam ja tebe pitala zašto lažeš okolo. Nisam te pitala. Klonim te se, ne idem s tobom na kavu jer neću s laživcima na kavu. Nisam te niš pitala, ne pitaj ni ti mene. Šta te briga, ja sam ja pojela Milku od 100 grama ili 250. Evo, ostao mi je jedan red. Hoćeš me pitat? Ja sam pojela cijelu Milku. Ja tebe neću pitat zašto lažeš okolo jer bolje da nemam posla s tobom. Vjerojatno zna koga to ide, ali nebitno sad. Ili tipa, zašto vičeš? Zašto s nekim ružno pričaš? Jel tvoje ponašanje veća tema za razgovor s nekim od moje 4 kile? Ili nečije 4 kile, nebitno, od kila te cure na čijem je kanalu taj komentar bio. Jel stvarno te 4 kile danas imaju veću težinu od nečijeg ružnog ponašanja, od laži, od manjka bontona, od brda takvih stvari. To, ako ti ja i odgovorim na tvoj komentar, to je samo zato jer imam samopoštovanje i ne dozvoljavam više da se neko prema meni tako ponaša, pogotovo ne nakon lipnja, nakon što je Marija umrla, jer u lipnju je moja tolerancija pala. Znači, to je granica tolika da ni ne postoji skoro. Stvari na koje sam šutjela, ne šutim više, zašto bi ja šutjela? Zašto bi ja šutjela i trpjela, a neko se iživljavao i njemu je to super? Malo sutra. Onak, kak bi rekla ove naše kolegice pre granice, bukvalno otprši. Onak, ne pitajte ljude gluposti uopće. Znam da ljudi ne razmišljaju u trenutku i sve je to okej, ali zašto gurate nos di mu nije mjesto? Zašto imaš toliko akni na licu? Jel čistiš lice? Od čega ti je taj ožiljak? Jesi dovoljno jela danas? Gle kak si mršava. Ili jela si previše? Gle kak si debela. Ne znam. Otkud ti pare? Brdo takvih pitanja. Zašto to ljude pitate? Jel to vaša stvar? Da nekoga muči što ima akne, podijelit će to s vama. Ako nekoga muči taj ožiljak, podijelit će to s vama. Ako neko ima viška para, popit će kavu s vama i platiti ju naravno. Nemojte to ljude pitat. Ne zato jer vam možda ne bi htjeli odgovoriti, ali vjerojatno je to s njima samima teško. Ako vi vidite, to je vjerojatno neka stvar koja se vani na izgled vidi. Nemojte to pitat. Gledaj svoja posla. Mislim, ja bi to rekla, idi uzmi te pare koje si planirala za te kozmetičke tretmane, idi pričaj s nekim terapeutom. Idi pričaj pa da se ova tvoja vika i ove tvoje laži pretvore u nešto pametnije i puno bitnije od ovih 4 kila viška koje ja imam. Baš sam se naživsirala oko tog komentara. Ali dajte ljudi malo pogledajte oko sebe i pripazite malo na druge ljude. Malo empatije, tolerancije. Mislim, pa ljudi smo svi. Pazite jedni na druge. Nije lijepo vrijeme. Eto.
To sam htjela reći. Nadam se da nisam bila preoštra, jer danas mi je baš takav dan i baš mi je to onak, imam toliko ljudi oko sebe onak, da onak, nema me tjera da idem s nekim na kavu, ako neću s njom na kavu jer laže okolo. Onoj trećoj laže za ovu drugu, ova druga ovoj trećoj kaže, onak, uopće niste svjesni da su si ljudi međusobno okej. I da jedan drugome pričaju, pa svi pričaju. Laže. Čemu? Pripazite jedni na druge. Nema potrebe za tim. I nema potrebe za suvišnim pitanjima. Otkud mi ova akna? Nemam ni ja pojma otkud mi. Eto. Pa nek me neko sad pita danas, jel to imaš prištić? Pa imam ga, suncem u poljubim, otkud ja znam otkud je došao. Evo, cijelo lice čisto i akna. Ne znam otkud je, otkud mi 4 kile viška. Evo, najela sam se dobro. Pojela sam jučer cijelu čokoladu, tak mi došlo. Poješću i sutra ak mi tak dođe, a znači tvoje pravo da me to pitaš. Ne. Ne. Ili, ima jedan odličan odgovor na pitanja takva, koja su onak bez uma i razuma, dok pitaju jednu osobu za nešto određeno, specifično i što ti sad čekaš s tim. Znate koji je njezin odgovor? Autobus. Čekam autobus. Ovaj drugi ostane u šoku i nije mu jasno uopće o čemu ova priča i dalje ništa pita. Znači, ako vas pitaju šta čekaš s udajom, šta čekaš s djetetom, šta vi čekate s ovim, s onim, čekam autobus. Ako dođete do te razine da im možete reći čekam autobus, čekam autobus. Uživajte u vikendu.